لازم اللي انا اروح اجر شاحنه او عربيه كبيره تستوعب الكميه اللي عندي كلها، وبعد كده اروح اتخلص منها. بعد ما خلصت الحجز اونلاين وكل حاجه، المفروض اللي انا هروح دلوقتي البنزيمه دي او محطه البنزين اخد كارت من هناك. الكارت ده وظيفته اللي هو بيفتح لي العربيه. فانا خلاص خرجت من جوه وخدت الكارت اهو. فاضل لي دلوقتي اللي انا اروح عند العربيه وابدا افعلها بالكارت ده. هي دي العربيه اللي انا المفروض اخدها، وهو ده شكل وحجم العربيه. انا شايف ان الحجم ده مناسب الى حد ما بالنسبه لي. طيب ازاي انا هفعل العربيه بالكارت البلاستيك ده؟ تعالوا دلوقتي نشوف الموضوع ده بيمشي ازاي. لو جيت عند العربيه من هنا كده، هتبص هنا هتلاقي الجهاز اللي متعلق قدام ده. اقوم جايب الكارت ده كده وحطه هنا كده. زي ما انتم شايفين الاضاءه اتغيرت كده، العربيه اتفتحت معايا. لو جيت جربت ان انا افتح الباب من هنا كده، هلاقي ان الباب اتفتح.